nang litu kan chop hap nang kop pathi la ke si Carbino Autonomous Council lo non kasuli bom Carbino Autonomous Council le fugal state government ka lapsi su bom malam ni litu abang sola mo ka sera pa ka chingi pasin litu ke hang iglo alam thi bang ke lapulo je Carbino Autonomous Council long keron ke back fencing lo ajak welfare schemes kono job apu thak kono award of contract apu thak kono alang litum ke labang sola dak long ke hitung nepotism son si claim pon thinglong lo kidam tang ni ta ni litum labang so thak ke council don ri thing no ta ni thongkep ni anbak popile dharna dolo seta mi PCM sarva isi memorandum pidam no seta mi pinyan ta son kang saipon thegam long ni ta kola soda nang litum theklong po merit list of ane panun kuksi Carbino Autonomous Council to ke plan ki phi adon narap tangka maha ki ok pichat pichat tu man si alang itu man si RDP kon se Carbino long ma lo answer kahino a situation nang le lo je kacharli tu ma si Eka, oi. labang su uthak niltum katicha kun isi gidam tani da nitum isi yang ton bang chiki bom la pen bang jilani bang setame nitum kan sai long letike song bom jilang si nitum atu midik setame isi nitum kache song ji phan asin ton kache bi ji phan nitum DC office on setame DC office la pen SP office on setame isi information ko ledam lo food march ki dojiban from Banja to Dipo food march kam memorandum submission alo bang ke lahen lo lage DC ban ki pia lo isi bang ki SPN ki pia lo information alo on satame non la so bang so sarkar mane BJP sarkar la on sa kaino lo la on sa basis lo non ke freedom of expression la pen freedom of assembly la pen freedom of movement mane fundamental rights mase alang nitum ke amman ki de lo mane ki cartel ji ban si